Msiyamteyo basewo ni banyawo ninze Consofate okuva mu isaza ly'ekigulu nina emyaka 2 na mulala nasoma ebyenviri ku itendekero lya Northwind ndi mwise Mugundo nzalibwa mwami Daniel Elias Kungu ate imwe mu isaza ly'ekigulu azalibwa ngulyaliwo Kungu Yowas agalamire mu isaza ly'Ebukoli. Okay, thank you so much, Mr. DJ. One of Omukubano betulina wano. Omukubano betulina wano bajamu like they're going to translate for her. Tasobola kwogera. And of course, now we did to the Mr. Mulusoga, buli omuntu muwa opportunity regardless of who they are, because disability and lack of ability. We know that, all of us, yeah. So, judges, I kindly request you to pay attention right now. Langa ndi undergraduate ni Bachelors of Industrial Art and Design okuva Chambogo University. Mama wange ni. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Naiga Gadari, 24 years old, from Butembe Shifdom, graduate with a Bachelor's of Industrial Art and Design from Chambogo University. My mother is Namuswa Christian from Commercial Zone. My clan is Kisubi, totem is Lion. Musibya mteyo basewo ni banyabo amaina gange nizene gagasharo ni mukuske ngavire mu isaza ly'ebunole bunanumba ndine emyaka 22 era nga nkola diploma mukubu dauda mukongera ku mutindo gw'ebisolo ku Busitama University Arapai campus Esoroti. Nzalibwa omwami mukuske Richard azalibwa omwami mukuske Nathan n'inguli aliwo musenerozamu agalamirire mu isaza ery'ebunole. Nzalibwa omukyala Mpesi Sarah omwise Ekidodo awangalire mu isaza ly'ebuna naye aziza mwebale kumpuliriza. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Negaga Sharon Mukuske. I'm from Bunole Bunanumba Chiefdom. I'm 22 years old and I'm pursuing a degree in animal production and management at Busitama University, Arapai campus in Soroti. I'm from the Inchimba clan and my father's name is Mukuske Richard and my mother's name is Mutes Sarah. Thank you for listening to me. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here with you today. My name is Michala Dokas. I'm 22 years old and I'm apparently representing Bugabla Chiefdom. I'm a student at Makerere University pursuing a bachelor's degree in software engineering. I'm in my 3rd year. I'm a daughter to Mr. Wamichi Godfrey, together with his darling wife, Mr. Demokulaga Joy. Thank you so much for listening. Sibya mtaba sebo ni banyabo. Amaina gange nize babiri Patience. Ngamvirire mu isaza ery'Ebugweri. Ndine emyaka 2 na mulala. Nga nasoma ebyokutunga okuva ku Busoga Zone Presidential Industrial Hub. Nganva mu kika ekyabayise Entambi. Nganzalibwa omwami Ziraba John ate ime mu isaza ery'Ebugweri. N'omukyala azalibwa omwami nguli aliwo Tirutango Antonio n'omukyala nguli aliwo Mutes Lovisa. Mama wange n'omukyala Birungi Susan ava mu kika ekyabayise Igulu. Nevuma Nsuma omuziro gwange Nvubu nga enkuni yange Mawagala ngera ngo ombala gwange guvuga nti obutambi butono
omwana omuwala nte obubunda bwakayidde okuli okwiguta buli bwe dandanda neyanziza mwebale kumpuliriza. Musiibye mukyala ssebo ni bannyabo. Amayina gange ninze Kawuma Fidelis Caroline. Nina emyaka 24 okuva mu isaza ery'ekigulu. Nsomera Kampala International University Main Campus. Ni mwaka gwange gwa kubiri nga nkola degree mu by'obubalizi bw'essente. Nzaalibwa omwami Kairu John Maftul n'omukyala Nambisi Livia abatyaime mu isaza ery'ekigulu. Baba wange azaalibwa omwami Ngulyaliwo Bikado Joseph Maftul agalamire mu isaza ery'ekigulu n'omukyala Ngulyaliwo Nambido Lawrence abagala atyaime mu isaza ery'ekigulu. Ndi mu Isaigulu nevumandaza enkuni nsumba omuzizo nandere ni mukyala we Nabubya. Omuzizo gwange guvuga guti igulu talyandaza, igulu talya makaya, igulu talya nkora, alirya omwana ogwendaza aligugulirira obugulu n'okwekemba ate okwekemba n'obukombe neyanziza mwebale kumpuliriza. Omwami Nkaye Juma Ayub awangalira mu isaza ery'ekigulu. Azaalibwa omwami Nkaye Sulaiman awangalira mu isaza ery'ebuna. Mama wange azaala n'omukyala naye Nasara Nangobi awangalira mu isaza ery'ekigulu. Ndi Mwise Wakoli, ndi Mumbeda, nevuma Mpongo. Omuzizo gwange mpelere, enkuni yange kisimbiro, era omubbala gwange guvuga guti muleete omukonko tuyite ente, ente enume neitika, omugongo gweta gwaki ng'ate n'okuzaala neyanziza. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Kagoya Hirat from Chigulu Chiefdom. I'm 20 years old. I'm a student at Tim University pursuing a bachelor's degree in environmental science in my first year. Ladies and gentlemen, my name is Impaji Jemaima from Mbuna Chiefdom. I'm 22 years old. I'm from the Mwise Mganza clan. I'm a student at YMCA College of Business Studies in Jinja, pursuing a diploma in tourism and hospitality. My father's name is Bishop Charles Impaji Joshua, and my mother's name is Agnes Impaji, both residing in Mbuna Chiefdom. Thank you. Musiibye mukyala ssebo ni bannyabo. Ninze ekisa kye Hope nga nviirire mu isaza ery'ebukooli. Nina emyaka 2. Ndi musomi era nga nsomera ku Makerere University nga ndi kusoma digiri yange mu by'okusomesa. Nzaalibwa omwami Ngulyaliwo Mukwaya Abe agalamire mu isaza ery'ebukooli. Azaalibwa omwami Ngulyaliwo Nanduume Islam agalamire mu isaza ery'ebukooli. Walala n'omukyala Ngulyaliwo Wotari Edith agalamire mu isaza ery'obukooli. Nazaalibwa omukyala Nakagolo Rehema awangalira mu isaza ery'ebukooli. Ndi Mwise Wakoli era nga ndi Mumbeda. Ndi Mwise Wakoli era nga ndi Mumbeda. Nevuma Mpongo, omuzizo mpelele, enkuni yange kisimbiro, omubbala gwange guvuga guti muleete omukonko tuyite ente, ente enume neitika, omugongo gwo oyita gwaki ng'ate n'oguzaala neyanziza.
Good evening, ladies and gentlemen. Inagange nize tusubira Rita. Nine emyaka 2 na mulala. Nvirire mu isaza eri e Butembe. Ndi musomi ku itendekero lya Kampala Metropolitan University nga ndikola degree y'obusomesa bwa secondary. Nzalibwa omwami lyagoba Freddy. Atyaime mu isaza eri e Butembe. Azalibwa ngulyaliwo lyagoba Kamu ningulyaliwo Tikabula Janet. Ndi mwise Kalimo nevuma kati nvuma. Omuziro gwange ekikenge ekizira kumaga. Omubala gwange guvuga guti tobanga mbulyanga nosuna omukale mbulyanga. Nzalibwa omukyala Mirembe Miriam eyanziza mwebale kumpuliriza. My name is Mwebaze Sylvia Marina from Luka Chiefdom, and I am 24 years old. I am a student at Ndeje University, currently pursuing a bachelor's degree in information technology in year 3. I am from the Baisengobi clan, and my father's name is the late Stephen Agre Ruzaya from the Baisengobi clan, and my mother's name is Esther Nansimbe from the Musi clan, currently living in Luka Chiefdom. Thank you for listening. Koizeyo basebo ni banyabo. Amaina gange nizo kalegere Fiona. Nganzuirira mu isaza ly'Obulamoji. Ndi musomesa nga nasomeire ku Kaliro Primary Teachers College e Kaliro. Nzalibwa omwami Onguli Byekwaso Joseph Kang agalamirire omwisaza Ebulamoji. Nahamono azalibwa Onguli omwami Mpwabe James agalamirire omwisaza Ebulamoji. Ahamono omukyala Nancha Maria Onguli agalamirire omwisaza Ebulamoji. Nzalibwa omukyala Namubiru Ruth atyaime omwisaza Ebulamoji. Ndi mwise Ikobe nevuma Masoma. Omuzizo mutono Kahama. Enkuni ya Isweli Kanda. Omuzizo gwange guzuga guti mbaje omutembuli yazwire yobusa ata hatanga kutamanya butake. Sibye mukyala sebo ni banyabo. Amaina gange ninze namuwaya Desire Shafika. Mba mwisaze eri ekigulu eritwalibwa Omulangira Jeno Christopher Mudola owa 2006. Nina emyaka 2 na mulala. Ndi musomi wa YMCA. Nkola bya bulambuzi na ntambula. Ndi mu mwaka ogusembayo era ndi musomi wa Balunywa Leadership Academy. Nzalibwa omwami Muwaya Hakim eyayonkaga abaise Matende awangalire Butembe. Yazalibwa omwami ngulyaliwo Muwaya Vincent azalibwa abaise Mukuve. Nazalibwa omukyala ngulyaliwo Nakagolo Lukiya Kawuma agalamire ekigulu. Yazalibwa omukyala
nakaziba Fatuma nguli aliwo agalamire eruka nevuma akanoni akasense enkuni yange Robanda omubala gwange guvuga guti Robanda endogere mbi ekusuza kulumbe wenka endogere mbi ekwawula n'ab'eŋŋanda Robanda lwasuza endala ayita nte Robanda jalinze eriiso tegwa musaayi maadi naagagwa